Hadin ke jingmi sutu jingmo chu kaseng United Democratic Party UDP chua ke election jit nong mi khmat saying dorbar thawan ke jela halor ke tiket MLA halor ke jingi thot ke parti baruba bindo emlandong MDC Susi hapo council baruba don mentalang banseng yang ke sing riulum ke UDP hapo ke jela uba bindo habakran berkilat pathai khubor ulaong kano kemensim kapat bat kamong hadu baumla asyu ban batai nadu baurung hagi kam politics 4 lasyat kela ne 4 lakin riak seng uyai ne bej hak UDP Henry menta usngowi lade ba udai independent nama ke UDP kalek kan tak jauh udai utrai ke UDP wat bat ulaong wat lada don ki meeting jung UDP kam ju phak tin ne pentip jauh kumbau lapan pau uba bindo yamta dan syuk kejing syania UDP nama lapan pau baun aino kejing kersian ke bapura ya ke CEC jong ke CDC ke balalam khmat da ke NPP bat ka kongres ha kejing lang ba peniat sing CM bamenta haba keli ulai tu bamenta omnan kejing temu banyak keren peniso NPP Henry kalenti kenang sedang yu ban ai kejing kersian ya kena isi ba peniat ha council kata kedau ngan poi setamta te asof dau kumba kalong menta kamut ngashimil di namar baki kilam khotchu yang aga general council yang ke UDP ngashushim no LD ba imat kan susah setengah kemensiam pat ngala tri de kum buri bodon ubam don shu ka seng lale shu kat aga general council bam khotchu tengah shushim no LD ba ngam de shu tengah shush street de mata as a free man buri bolai lut beri ubam lasu bandan noro along no kum independent te namar tak dau halor tak benta te keladon kejing keren juga ba kini kunhun ke ba don apa di sikau te apa kejing alam jom penyiat fungsi ya kalau tuan kecil ya selok bagi dengan ngalarai ba kan pak masyai ya ke citi jong lah ba dengan ai no ikut support jong lah siapa ni ke kudun ke bayalam ya kan executive committee mentah policy council belap NPP kan belap kesan NPP kan dan ai ko support ndai bangadon suno kumu brio bala lot bom suno so I will lend my official support ya kini ke kunhun ruling party hadisi council ke bayalam da ke NPP ko kejing apa jom tak punya cing CM tunggu CM treat my application as withdrawn. Kataru kim jubabi. Application tu kim ya tu bagi layo anam. Natip bagi layo nama la ayeng jongki. Kebar. Man acknowledge ya ke receipt bagi layo pediang ngai se reminder penken mau yuki. Apa kan tu? Umpan sih, mulai Ogos kala kau sitting on treat my application as withdrawn. Kalau wing no, nampu asyuk kan? Tekut hantar. Mereka ni kilong ke Jingalang ke General Council. Nanti dia poi lu borok ke General Council. Bang ngalung no, sempot ya. Jangan utrai ulong seng. Itu lagi bawan tam hadir. Ngakram yo ke invitation. Ngakram lagi. Ngakram pila pos ke General Council juga gitu. Tengah tu dia ini masuk ngempet. Ngalai kuno. Kita agilong kiki development ke beda buat ngah. But UDP haduk mentang kadang sengohi lah dia bang sengohi kata kemensiam juga kamsya mengamjuk kelah ngamjuk kemtiap
kaseng sunu nadu pengaruh ke politik in 1972. Ngalong MDC nadu barayo ke state ngalong MDC nadu. Ngampat lek sunu haka juk kaseng. Tengapur kada APHLC kelano syau HPU Hill People Union nak Hill People Union kawan 1997 kawan ke UDP. Ngakam kelah sunu kaseng ke keladur kelah kerteng ngakam kelah haju baik nadu kan kendai sepak nyupuan hadu mentang ke sengi bangakren ni ngadon haju. Tekabomot ba? Jingkran yung presiden tu sian wong ba. Hoj. Udang dai UDP. Masa bikin mau ba? Tak bikin mau ba? Mata nang si Arbana ai. Presiden juga UDP wong. Ha, he still with the UDP. Tengah sulung still lah ke UDP. Samdan syuk ke jingya puhun, samdan syuk ke jingya keren, samdan syuk tang ban jubah tu ya katakan. Application juga, samdan ye ru ya. Kumno kan kitri jangan bang ada tahu. Tentang pemula Bagi pendek maki yang aku nominated MBC. I don't believe that. Yang lah thung do Dr. Don. Dari Dr. Don bola ajimut. Orang Don, Dr. Don. Dr. Don tu beri buper, he was a real leader. Kalau mau buang banyak ke bangadu, ya bak bendo, bah bangadu ia sit, laju orang teng ia kata ketiak. Don kita lihat pan, mau tiket, orang ban bangga bangadu ia bak bendo, bah bangadu ia sit. Jadi mau, siapa pun kelar no, dia mau kalau undung yang aku mau kot juga. Si council pun nominated member. Kalau aku continue pun tak. Ini kira anti party activities. Anti party syukum no, abang amdon syuk aku buat. Malah kau tu kopor mampu. Kopor lah. Tunggu de facto lo ke parti ko kamla cuma kerja itu nama tak ke parti tiket. Oh betul. Anti party kawan. Lalapi ayu beri bodoh ke parti. Nganjin adalah support. Ayu outsider, cara jadi anti parti tinggal maki ke. Di penduk ayu try, ayu bonawan. Anti parti kada maki, not me. Tu yang orang kumno orang sunang, naladang kerana jadi sial orang Korea. Korea, kerana jadi sial tu kalau Korea kan. Dia berkonsumsi ia kita dengan suku ayu berkonsumsi keli ia kan yang buat agak cakapan keli yang lah keli ia balai kum tak aja keli ia balai ke bakal aja kum tak bakat akan jalan kaunsil lebih kuat CU pidang kampat berudang dai UDP Kristian bakal kami hap shoot gaji keli juga kata tak lah aduk kata tak lah atau kan kini gilong kita juga. Let's say PPD tang boy bapila one smart banyak tu. Let's say nang don skiwe babon kibangat mungkin atau kita don shoot nem. Keeper lock jangan lagi babon tu bun bumele shoot. Kita jangan sampai ke kebangan le. Don pun jangan kita bumele shoot. Kita don bangga. Kita bumele le shoot bumele. Kita bumele shoot. Jangan sampai ke kebangan le. Kumbolong mentah tu, kempat don kum kata berkat. Kum kata berkat kempat don.